Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsubispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kaya katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Maya pa kat panapon po kay kongan ini po ing kay kayong among sa impabuwi di Father Pep bakay po ini ing station administrator ng 91.9 Bright FM at welcome na kayo po kay ning kakatamong RCA's Hour and episode 30 tana po 30. Bala mo yung piyesta king San Fernando po bukas May 30. Anyway, ini po king siping ko areta pong manalbe chupo yung kakatamong marugod Archbishop no pa yung kakatamo pong Florentino G. Lavarias po yapong dong anong no balo yun naman po yung programa ngayon ni ing balang bulan pisasabihan tamo po yung miyayaliwang kapag masusyan at kababaluan patungkol po kung kakatamong kasalpantayanan lalo na kung kakatamo pong Arkidiyocesis Kenny King San Fernando. So sana po abayon nyo kami ng kakatang Archbishop kung kayang pangmamangumusta kaya kayo hilob na niting metong oras. Mag-greet ko pa mo po apong dong karang kakatang makirandam. Good afternoon namon Pep at maya pagkatpanapod mo naman po kay kayungan misan pa mika programa tana na naman at kaniting kaurasan mananasan naman tabi yung banal na espiritu bang kaniting apisabi tamo makasulong at makatatag kang kakatamong kasalpantayanan ng Timong Katoliko. Sibay po, maya po oras kay kayo. Salamat pong dakal at bayo po yung sabla, lalong-lalo na rin kakatamo pong ikutang. Marakala kapag musosyan po kanyan, lalong-lalo na rin pong kapag musosyan tamo kayong daratang bulan kayong Hunyo, marakala po rin ibigay ko la pa po rin yung kakatamong text line numbers and of course our social media sites. Karing kakatamo pong texters, smart subscribers 0918-351-8282. Para po karing kakatang Sun subscribers 0942-357-4268. At right now po, king kasalukuyan na penanditay ni makalive tamo king kakatamong Facebook page at munta kayo po kening kakatang page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. At pakimbanggit yun na rin po yung kayong parokyang kabibilangan, Bangganita, adinan tayo pong Maya Poras yung kekong parokya. At paki-follow yun kaya rin po yung kakatamong Twitter account at radio_ASF. At karin po ating Instagram, you can follow us kaya yung kakatamong Instagram account at ASF Radios. At kareta pong interesado keng advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us kaya kakatang number 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate king kakatamong radio station, malyari o pong ipadala king kakatang GCash account number 0905-319-4871. At dakal pong salamat, pamalita tayo po sana ing karingaluan tao atin tamong radyo makasawop king kakatang biye kasalpantayanan bangkanita po lalo la pang dakal ding kakatamong kakaluguran. Okay, eta na po marakal pang pisasabihan. Diretsyon ko na po apong dong ren kakatamong kutang sa abanggit ko po alos sa solemnidad la ren na malyari po kayong tutuking bulan. Mumuna po ining paruming ko kaya rin kapag mususyan ng Pentecoste na pong po. Pig masusyan tayong pamanipan na ng Banal Espiritu. Ini pong tutuki pining solemnidad
ning Santissima Trinidad o Solemnity of the Most Holy Trinity. Kaniti pong daratang June 4. Nanuya po yung diwan aniting kapang masusyan at antimurin po keng plenary assembly tamo keng 2018 pikayari daring obispo po na ini may pagmasusyan niya bilang BEC Sunday. At ini po metong tayong flagship. At kami po excited kaya gani nung kapilang kaya may ka-programa ya. Radio programming BEC. So kayang nanapunin Trinity Sunday balang banwan Nanuya po yung ausan tamong basic ecclesial community at keti po yung archdiocese tamo nanula po ring aktibidades sa makayugne kaniti. Okay. So muna balo tamo ining kapag masusyan kaniting Santissima Trinidad metong yang peka maulagang misteryo. Opo. Misteryo na pepakilala na ng apong Ginoo yung kayang sarili. Siyempre pepakilala na makanano at makanano tayo nga kilala kapamilatan ng kayang sinugo Opo. yung Ginoo tayo sa Kristo. So kung pamisugo kaya Jesus at paninang babanggitan ingig pa. Yang tinubod kaya at manyambayo mukiat banwa ya pinitang padalayan banal na Espiritu. Napon po yan. Mantabe, yapin Pentecostes. Yapin kay ba na ning kapiyasan ng Pentecostes, antiya tayo mo sa sampulungan, Opo. yung pamipasyag na ning apong Ginoo, naking meto nga Diyos at ingatlong persona. A communion of three persons. Opo. Ikaming king kay king kapulungan na rin obispo tamo or CBCP may api kayari mi na ining kapag masusyan kining Santissima Trinidad Opo. gawan niya mo naman kapag masusyan BEC Sunday. Yan. So BEC Sunday meto nga papakit na nining BEC kayawsan na yung Santa Iglesia ing biyena ni Santa Iglesia manalumpakan niya keng communion or community ra igpa anak Espiritu Santo. Opo. O yan papakit na kanya kukwambye ni Yeah. Santa Iglesia. Kung kamatutuanan nini na may binyag tamo ka rin taki ng mambye. Ako po. Binyaganda ka kila kinig pampo ng anak po ni Espiritu. Santo. So nung may binyag tamo kinig pa anak at Espiritu Santo, mo'ing miyagom tamo Opo. kinig pa anak at Espiritu Santo, miyagom tamo naman kareta nga naman bininyagan. Yapi ni Santa Iglesia. Opo. Nya yung Santa Iglesia, yung kayaw santamo, yapi ni patutuan itang komunidad dayta, Opo. anti tamo mong lupa na nitang Yan. komunidad dayta. Opo. Kawangis. Wow. Ngini, kay katamo, kay Archdiocese especially, makanano nga niyang meeting tamo, Opo. kanyang updating Updating. tamo, Summer. linawe tamo na makanano limbawa, nung kete kay katang Archdiocese, linawe tamo, almost 3 million sila rin tao. Para kaltapon Kete Pampanga, Opo. more than 2 millions Katoliko lang. Opo. Ngayon, lawantanan mo, 5,000 lang mo simba within a week. Yan. Times 98. Kareng 98 Parises. rin adwa kareti, kaila, shrine, Opo. Opo. yung hapon po yung kabetikan. Opo. So, nung Admilareta, 5,000 times 98, alaman 500,000. 1,000. Less. Opo. O less. Less So, more than 2 million sila ring Katoliko. Nuka rin lang po rin 1.5. Makanano tang papakit itang kay katamong pangayago manting metong Opo. king igpa anak at Espiritu Santo. Ngini, kitang kay katamong panlalawi nga ita, karinya lungubing BEC. Opo. Makanano tang munye patutu, kapamilatan na rin small communities. Please. Kadayang siping-siping bali, about 8 or 10 families. Neighborhood. Watang mititipon lawa, neighborhood, mititipon. Abiyabi mi papangumusta. Pakiramdaman yung balang metong. Opo. Kay ba nanita, mamasa, migunam, kay nga mano na ni nga pong Ginoo kay Ebanghelyo. Kay ba naitang, kay ba migunam at menalangin, naning aus na kay katani nga pong Ginoo, ban patutuan niya yung maya pabalita. At karin, lumuwal na mo rin itang kay katamong lugod kay balang metong. Opo. Siyempre, nung kayo mabibiyayan ting komunidad,
tiwala, makabuglat kay nga mano na ni nga pong Ginoo, masakit lunto, impami patutuking lugod, abibilog king igpa, anak, at Espiritu Santo. That's Ya pining kayaw san kay BEC, ya pinitang kayaw san niya para bang kanita, king pami pulong-pulong tamo karing mga lating community sa Rene, karin dakit na mabiye nga pong Ginoo. Mabiye. At siyempre, kaya katamo, maraguli nga sa diocese, Opo. itamo itano, kanyang karakal. Nyanong mamasa ka mo kempari, well, Opo. ya piningkay, halimbawa, simbako, bako makirandam kay homily ng pari, karita ka makiramdam kay nga mano nga pong Ginoo, bala mo, milalako mo naman, itang kayausan mo, mo kempari, ikaw mo naman, kailangan kami gunam, kambera rin kay kang kayabe, Opo. kay komunidad, misaub-saub, misaub-saub, abe-abe, mumiya patuto, na mabigay kataming igpa, anak, at Espiritu Santo. Yeah. So, ito yung biyayan kaya katamong BEC. Siyempre, potente yung BEC nga rin, maging mabiyela, maging mabiyaya naman ng komunidad. And they That's will right. get involved. Totoo po. Uling, ingating mission kayong parokya, lima mo yung pari, ang poretang PPC, PFC, Opo. kaya ba di nga luwa, bala manalbelam. No, itamo nga po, mayayawas tamo nga, bunye patuto, king komunidad daning igpa, anak at Espiritu Santo. Kapamila taning kay katampami biyebye, ang timong mga lating komunidad Kristiyana. Opo. So, ito yung pekadiwan. Yes, at santing na po na itang talagang muna makasentruya po talaga kay ngamano ning Ginoo. Ini pong BEC ngayon ini. And we hope sana itapin, mag-umpisa ka rin, pero ita pong aspeto ng sa Benyupin na kailangan niyang ipatutuwanan ito. Wow. Keng lugalda, keng neighborhood, o keng karelang kabilyan, kitang karelang mismong konteksto. At saka, itang ewari, in order ko kay katamungan, Opo. kareng parokya, Opo. uling within 2 years kanyan, mamaglipat na kareng parokya. Opo. Pero yung gawan within these 2 years, isadyala, ipormala, at patatagan la rin core group. Ilang pundasyon din Opo. Siyempre, importante yung pundasyon. Yes. Nga po itong pupunta ka mo, halimbawa, Makati, no, pangatas din, building. Opo. Ela ka mo din ang building mata sa reta, at ilang pundasyon deta. That's right. Opo. Yan, diyang nanon data nga bagyo, or what, matibela, uli na nitang pundasyon. So, makanyan mo naman kareting BEC, agawan tamo, importante yung pundasyon. Letang core group. Of course, sa siya nga pong ginukarin kang gawan. Opo. Pero, importante ilaretang core group. Urin tandaanan tamo, timo itang share na nitang mami atok nandin. Opo, nandin. Ang kaya tinitang kapadadapari na haliwaya panlasa. Nga po tandatang ya, nung iya matatag. Totoo po. Itang pundasyon da rin yung core group team. Totoo po. Mga matelangan din cells. That's right. Yeah, importante po yung talagang iubugan po itong formation part. Formation da. Ini-core ko pa ini. Well, o yan po yung metong talagang maulaga. At sana po kayo Domingo ngayon, ngayon nga explain pong kakatang Archbishop. Sana we will appreciate and understand better ini pong solemnidad ng Santissima Trinidad. At yan mo naman po yung Domingo na ning basic ecclesial community. At kay ba na po ning June 4, ini po yung tutukin na naman, metong solemnidad, June 11 naman po. Ini marakala makidibusyon kanini, lalong-lalo na po, ang kakatang apostolado ng panalangin. Uling po yapin ng solemnidad ng the most holy body and blood of Christ or Corpus Christi. At Eucharistia. Nanuya po diwa na niting kapang masusyan ating ipayabot na kakatamong kasalpantayanan po. Anyang babasang makananyang mag-start in Corpus Christi. Apo. Ating meto nga istorya tungkol kening meto nga paring Aleman. Okay. In Germany. Medyo mandyang magmisa ya pero mikakunuya. Mag-doubt siya. Nung talagang tunay. Eucharistia. Ng tunay ni. So, yung kayong spiritual director, in-advise na yung muntaking Roma.
Antaya ka rin. So, may pilgrimage siya. At kay Batnanita, ating lugal ka rin natay, tambol sena. So, habang magmisaya ka rin, anyang pipiraswani, ing tinape, o dinayayo. Wow. So, may kaya kay milyari, may biglaya, Opo. inayasundo yung misa. So, inggewa mintay kayong obispo, sinabi nitang milyari. At suya ka rin ng Pope nearby. Sinabi na yung obispo kay Papa, Urban IV. So, anyang miras kaya, kayong malagawa salita, ikit na itang miracle. Yeah, the Eucharistic miracle. Wow, Eucharistic miracle. Hanggang gewa na yung kaya ni, in-establish na yung metong devotion at piyesta. Opo. At, yapin mi ka kaita mo, ni kakapiestan tamo, king most holy body and blood of Christ or Corpus Christi. Pero, bro sabihan, kanitaya pa linto yung Eucharistia. Uli na nining milyari ngayon meto nga patuto, ning malambata ng gagawa ng Timon Talasalpantaya na tinggap tayo pa, karang minunang Talasalpantaya, ring apostol. Totoo po. Na ining kay katamong gagawan kayong misa, kaya simbolo yan. Bawanan kayo, rin aliwata mong kapatid kain denominasyon. Protestante po. Gagawan da naman limbawa, ika mo, misa ka, kayong baryo. O, petong mayaring misa, o, reta sino, balik mo ba si bayo ka retang, kaya berang pulmas. O, siya, makanyan. So, kaya katamwali. Impaniwalan tamo, nakatutuan, napotang magmisa, hindi nga kakita mo kingaskay ng tinapian pong alak. Yapin yung katawan at daya ng Kristo yan. Burin sabihan, yapin mismo yung Kristo yan. At para ka na ako, malalamya, burin sabihan ini. Naita mo Talasalpantaya, tamo mo tutuki kang Kristo. We are not merely followers. Noon ita mo Talasalpantaya, in kayaw san tamo, maging Kristo tamo. Ulimpotang komunyon, aliwa mo itang tatanggapan tayong katawan at daya ng Kristo. Noon ita mo naman, matatanggap tamo kang Kristo. Nga halimbawa, nung maniwala ko kanita, pari ko o simpleng talasimba, kay ba't kong sinimba, yapin itang penamdaman ko, itang lugod na ni nga pong ginong iya, bala mo inabsorb na ako kaya kay sarili na. At itang kayang biye, dinaki na kanako. Of course, kaya kabud grasya ito. Ay, totoo. Maragulyan tungkulan ito. Totoo po. Halimbawa, tinggap kay Kristo, pero kalwal ko, aliwayang Kristo yung kanakong papakit siya, pinatag kay sabong. Aliwayang Kristo ito. Aliwayang guli sa kiwa. So, dalawayan tayo po, itamong katoliko. Patapusan ng sisimba tamo. Yung kaya katanggawan, bayo tapasimba po. Pakasadya-sadya taning kaya katamo sarili, ang po yung kaya katamo pamisip. Yes. May tunga pigunam ko anti kanini. Kaya, alam diyan itamong pari, kaya sabi tamo, wala mo, panenang makanyaning gagawan ko nga mo. Rutinary. Pero nung lawen tamo, ali halimbawa ako, migmisa ko mo nginingal doyti. Bayo ko migmisa talaga si Jacoy sarili ko. Talagang may niyad kong grasya kay nga pong Ginoo na iring ka na kung pagmasusya na limbawang misa ngayon. Talagang di na akong grasya, bang kanita panamdaman ko talaga at kilalanan ko iya mismo. Iyang ka na akong tatanggapan. O yan yung milyari nga ning Aldoite. Yes. Well, bukas, not necessarily makanyan. Baka po kabud na mo, okay, magmisa kuling schedule ya mo. Obligasyon niya. So, bala mo. Sabi tamong, we should not presuppose na para-pareho. Of course, in misa, whether makasadya ko wali, effective ya pa mo rin. Totoo po ito. Jesus pa mo rin. Diyan pang migmisang pari, makasalanan niya. We still receive Ketang the grace. oras sa ita, dakal niya kasalanan, manalumpakan ka rin yung misteryo ng katawan at daya ng Kristo. Of course, itang migmisa, miglusya, ketang pamananggap, ketang misteryo ngayon. Yapin, importante po kay katamo, potang sisimbata mo, yapin yung isadyahin sarili. Munta ko pisamban, uling,
kapamilataning kapag masusyanin, ni kambera retang kayabe kung simba ka rin, ikami nga tanggapan mi Kristo. Opo. So, kabang palub ko pisamban mo naman, keng grasya ni nga pong Ginoo, lawan ko naman, na makanano lang makapag-dispose din ng dasan ko. Siyempre, nung munta ko ka rin, kaya ba, susungitang kay isipin ko. May inisya, may kuya kayong pisamban. Siyempre, May sira yung disposition. may siraya mo. Opo. So, importante ya po ini na ining kakatampan walan na Corpus Christi ngayon na tutuy Kristo mabiyaya yung tatanggapan tamo. At nututuy ini akit mo kayong kakatamong pamagsadya. That's right. Kalupa na mo kayong piyesta. Opo. Yung piyesta talagang maulaga, yung maulaga ka, 1 week pa, manisis na kambali, makanyan Pagsadyan mo yan. Oo. Pero nung, ay, mawalagaya ka ako, wala ka manggagawan po, tangatin datang, mamukla na kayo, dilatak. Mga kahit ang ulaga. Totoo po. So, kapag masusyan, yung ulaga na kapag masusyan, mayayaki ni kita pa mong preparasyon. Bayo. So, siguro, iting masanting kaigawan, ako yung metong ko share. Kaya ko akalingwan ka rin dara ko kanita. Elementary ko pa. Potang magkomunyon. Burira, pakasipilwang kaya kanin dila ko. Pakasipilwang ko naman. Uling, Opo. tanggapan kay Tanggapan kay Kristo. Kristo. Of course, sandyang ita sabihan dang, kaya menting gapi ka panelulura, makanyan muling at yupay Kristo kaya. Of course, nang kaya mapokus ka kaya tang kaya makanyan. Pero itang mga Latin detalye. malalam ng kabaldugan, ni Kristo mabiyaya tinggap kay kang Eucharistia nang maliliari ka ako. Opo. Itang Itang bubunga na. Siyempre, nung tinggap kay Kristo, ninong papagarian ko. So po. Siyempre, yung papagarian ko. So, yapin ita po yung kabaldugan na nini, mahulagayang mahulaga ining sakramento ngayon. At siyang mag-sustain kay katamo ini. Yapin po tang ating mamamate. Ali po yung lanyan. Yung lanyan, baka sikan, makanyan. Pero ating mitang biyatiko nga rin, tantauli. Opo. Yapin, po tambiyeme, kaya yung tatanggapan ay Kristo. Antine mong dadakitan Kristo. Bang kanitang kayang pamaglakbe, mga pakialamin demonyo. So, oren, makanyan. Kasanting na po, I would say, talagang ita pong pamagsadyata mo na kaya kasi, ay, nanong sulod ko. Gusto ko ba make nang kaya masyado tamong focus karetang externalities. Pero masanting niya po ito, uling kempang papunta pisamban, malamot tinakampanan naman na makaprepare na ka. That's right. One time, atyo ko Sambales. So, atin kaing makanyan, maglakad amatwa, simbayan maglakad. Kaya, apisip-isip ko, ining mato ngayon ni karayo na pa mo lekaran siguro, papunta pisamban, ako magmisa ko. Opo. Nung si Jane sarili ko, baka nano kaya dugo nga sa'yo sopa ng tao ngayon mumunta pisamban ba kanita? Kaya dwa nga na Kristo. Baka yan. Bilang pari. Ngayon kayo po tang maging matingid ka kayong makanya na maliliari, makasapya mo rin katang disposisyon. Totoo. Kanya importante yala na kaya katang pare, nga sabi ko, let us not presuppose our dispositions. Our dispositions in celebrating the Mass yesterday may not necessarily be the same disposition now. That's right. Lalo na nung you rose from the wrong side of bed. Masakit kagulo to kaya masakit kakatawan na po. Kailangan really the disposition. Kailangan talagang absorb mo itang moment na ito. Nag-iisip at puso mo. Okay, ini pong tutukin na namang solemnidad, which is also a popular devotion to all of us, no? Yapin po yung Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Yan, piyesta po kayo ni kaya kaming metong subdivision. Ini po San Fernando subdivision, kaya ni San Torino. At antimurin po yung aldo ngayon, yapin yung World Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Bakit pag masusyane po ning kaya katamong pisamban, ining sagradong puso ng Jesus. Nano naman po yung mensahe na karing kaparian ng Archdiocese kaugnay ng mesabing kapag masusyan.
Okay. Muna, ining solemnidad ay niyo kapiestan, Opo. may gumpisaya ka no, may promulgation yung May 15, 1956. At itang lagyunan itang kaing Latin, Opo. Haurietis aquas. Imbri na sabihan, Opo. you will draw water. But saketang kang Isaiah, you draw water from the Yes. fountain of salvation. So, papakit na kini na kaniting devotion, ing puso ng Isus, tandaan mo, Yesus ay amo tao. Opo. Na ining puso ng Yesus sa ini, konektado ya mo naman king kadwang persona. Karetang pisabyan tanan din na Opo. Trinity. Santissima Trinidad. So, inimpuso ngayon impuso ng Yesus, tandane ni ngalangangang lugod Yeah. na ning Diyos. Opo. Margaret Mary Alacoque. Alakok. Ne? Yang balo kong may gumpisang Ikpa- kay kanita. Ne? promote. Ikit na, ketang kay Jesus sa kakasabi niya, I think, 5 times. Ne? Opo. Na yung kayang pakay, pa-promote His love. Opo. Ilugod na ni nga pong Ginoo na sana iti mikalat. At oy ni pining pupunto na kay katamo, nining kapyesa na ini na ing puso ng Yesus. Kaya kabud pusong tao. Opo. Puso ya naman apong Ginoo. Nga pong Ginoo. At ining puso ng Yesus, ya pining tanda ning alang-anggang lugod ng Kristo king Santa Iglesia. Bakit kaya maulagay ni? Opo. Lalong-lalo na kay katamo king Santa Iglesia. At yung misyon ng Santa Iglesia. Naning misyon na yapining maging lupa ng Diyos kay tiyato. Kailangan ni Santa Iglesia. Opo. Uling yang maging tanda, yang pakit king Diyos amalugod. At pepakit ng lugod na ngayon ikita mo kang Kristo. Opo. Nya impamagdebosyon king puso ng Yesus, king alangangang lugod, o ini ing maging kay katamong pundasyon ng kay katang misyon. Kasi nang yung misyon tamo, basiya mo kayong lugod at tatakalan, ay sumawa tamo. Pero nung basiya kayong lugod, alang-angganan. Opo. Andiyan pang marapta mo pa karing mag-oppose, tututol, manyira, kaya katang misyon, ka mag-give up. Opo. Uling kalupa ng Kristo, ing lugod na ng Diyos, mitok ng angganan niyang mipakuwi king krus. Yes. Kaya katamong maulagay ni, kaya katamong pari. Opo. Uling kaya katamong gagawan, of course, anyang mawordin tamo. Opo. We were configured to Christ. Yes. Eh? Configuration. Itang configuration, itamo ang po'y Kristo. Opo. Biyayan para kay katamo mo. Doon ay katampami pa banal na kay katamo, Kristo. Itamo kapamilatan tamo, maging lupa na katamo, ning lugod na ning Diyos. Kalupa na nung makananong iya, maging lupa na ning lugod na ning Diyos. Yan kay katang gagawan, dapat manalumpakan kay tan lugod ita. Opo. Lugod na mapupupos. Balo ko yung malalagway maging pari. Balo ko yung malalagway maging obispo kay katamo. Opo. Nya, nanong klaseng lugod indalatam batang mapundi, yapin ita lugod ita. Opo. Lugod ay mapupupos. Again, itang panay ko pisabyan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala dahil ito'y nakasalalay sa wala. Yapin din, itang mag-share kaya katamong Opo, lay, opo. sabi na, atin po kanong, ito po kasing meme kaya kami nandin, babae, si Madam Chrisma, kaya po, professor ya UST, kay ba't mag-volunteer ya at makyabe ya po karetang pakakalulu king Samwanga. Yes. So, karinya po titulado ini pero she stays with them. Yes. Kay ba't, at sinabi ka no kaya, potang atin lang gagawan, susopan dala rin tao, potang kaya akit mo ilaban magbayo.
Mula alam mong pasalamat. Wala lang epekto. Po, wala mo lang epekto. Isasabya na po, well, hali kami masisira lubana. Uling, kaya nga pong ginaman naman yan. Ne? Dapat na ni nga pong ginayan. Era baban dyan. Opo. Basta tandyang makanyala, ilugod na ni nga pong ginu, Yes. mamili. Opo, mamaliwa. I think siguro yan challenge kay Katamo ito. Ay talagang, Masakit kailangan po po na po. talagang pangadiyo kami Masakit. na maging banal. At itang kabanalan na ito, Opo. mayayakit, kitang lugod, ay lang kayangganan. Itang ikay po mapupundi. Botang itang kay kami buri, malyari, ne? Opo. Malilyari. Kami papanusignan. Oo, patang ikay may panusignan. Ita sana sigasig na pamurin ng diwa, ng kay kaming pamagkay kay kayo, pamanyuyo. Opo. Manalumpakan pamuring ketang lugod na alang kayanggana na ng Jesus. At yan ang sisimbolo na nitang Heart of Jesus. Siguro po, nung makanya ng malyari, kaya katang Archdiocese, palagi ko po, lumipat laki. Dakal, ne? A taste of heaven. Pangadita mo po ito. Yan naman imposible po ito. At totoo po, masanting ining sagradong puso ng Jesus na hindi kakatang debosyon. Kinonektade po keng pamagpabanal karempari po. Wow. Uling talaga importante, lalong-lalo na kaya kami pari. Talagang dapat po yung kaya kaming kasuyuan. Parating mipnong lugod. Hanapin na. Alang-angga. Alang-angga. At mutatapo kaya katang metong pampiesta, June 29. Ano po, adualang bigatin. Pareho lang apostoles, yung metong para kareng Hudyo, yung metong para kareng Hentil. Yung piesta na po, Rey San Pedro at San Pablo. Yan, piesta po kayan king apalit. June 29. Ano po isang kano, ba't piyabed dala? Deni nga dua king metong a fiesta. Nandin, ating mengutang ka ako makanya. Mangitang huling yata ini. Ay, sister ata. Sister. Magpagkay kami. Sabi ko, ba't piyabe? Dala, makanya. Kasi may patela niya nga chula galasya. Anya pong Sebiana ng San Pablo y Pedro, uling muna niyang baya, anyang marayo padatang ya, San Pedro, kaya bedalaretang hentil. Opo. Ng Helenista. Anyang mirapi ni Pablo, minurong yay kay. Minurong yay Pedro, ang poreng kaya bena. Kanya, obat minurong ya, uli kasing, Deni hentil lareng Hudyo dala dapat kayabe. Totoo po. Nga pinsebyana ng Pablo. Kaya na. Nung ugali mo hentil, makanano mo lang convertere na. Pero mamiro ko mo po kanita. That's not the reason niya piyabe dala. San Pablo, San Pedro, yung prinsipi daring apostol. Dahil 12 apostol. Lalo yung prinsipi o pamuntok. At San Pablo naman, lalawin tayo, apostol karing hentil. Karing Hudyo. Ngini, palagay ko niya piyabe dalareni, metong yapinitang metelang pareho king Roma. Yes, opo. Kadwa, Martyr's death. Kadwa, pareho na lang patron ning Roma. Yapin, ilang adwa, kining metong sabi mo pin, may kami naralyo, karing Jewish Christians. Jewish Christians. Ikay naman, Pablo, karing hentil. Gentile Christians. No? At nakasanting makananong milyari ta, uli kasing sa sakwil dere Hudyo. Si Quilio ko, munta ko karing hentil. It's a good problem. Yes. O siguro nung milyari ta, miras kay katang kasalbantayan. Ang gaya mo karing Hudyo. So, nyapin po, pag masusyan tayo ni uling dening adwang areni, ilang matingid pialimbawanan king kasalpantayanan. Hangga king kamatayan. Wala mo maging asyas no po ning pisambang king That Roma. is their greatness. Ketang aldo, makirandam ko ketang netong ng video Rollheiser. Ronald Rollheiser. Generative discipleship. So, sabi na, kaya kanong kaya katampa maging disipulo, may manggit siya muna itang essential discipleship. Itang essential discipleship, at yung struggle.
the struggle to integrate the self. Okay. Gawin niyang yung sarili, gawin niyang ganap. Buo. Opo. That is the essential discipleship. Kadwa, itang binggitan ng generative discipleship. In generative discipleship, yapintan the struggle to give the self away. May sarili mo. Opo. Kaya pa magserbisyo, etc. Halo pa na itang gawa na itang mag-share nun din. Opo. Kaya katam. Opo. Then itang katlo kano, radical discipleship. Aro, yapin. Ating radical discipleship, sabi na, it is the struggle to make my death a blessing. Wow. To give my death and make it a blessing. At palagi ko, din ng apostol, o nga din ang minuna karela. Yes, Yapin ni opo. Jesus. Yapin po Opo. tang, lawin niyo po, patang magmisa tamo, naning sasabihan tamo, kaiba na ning konsekrasyon. Potang kakanan mi tintinapi, potang mi minum kan mi tangalak, So, kaya kaming gaganakan ng kaya kang kamatayan. tayo. Yung kamatayan ng Jesus, metong yung blessing. Opo. Karing sabla. Opo. Yapin din ni ngadwang arene, tamang balo kapila ng birthday da. Naluwaman tayong maulaga. Opo. Impik celebran tamo yung karelang kamatayan. Kamatayan, opo. Wuling yung karelang kamatayan is a blessing. Yes. It's a blessing for all of us. Yabi Kasi nung sinalikot la rin siguro. Opo. Then, Totoo. nung sinalikot la, well, yung kasal pantayanan. Kaya may po, ladlad. bisalbag hanapin. So ita po siguro yung pasalamatan tamo, karening adwa, San Pedro, ampoy San Pablo. At tapakit tam, pami pasalamat tamo karela, nung isundo tamo yung diwa na nimbiyera. Bier, opo. Makanyan. And that is the challenge to all of us, ne po. Yeah. Okay, at apong daw, mag-break tamo pa po. At pakiramdaman tala po rin mapila na paganaka. Ang po yung kaya katamong kanta, by Bukas Palad, entitled na po, I Will Sing Forever. Pakiramdaman tayo po ini. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na laramang tatanggapan ring kasawpan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyondo ning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasawpan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-accouaccount name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, ablasana kayo sana, tingke kayong ganaka.
At bagbalik ya po yung katamang programang RCA's Hour at tsuta na po keng episode 13 na niting programa ngayon. At isundo tala po, ngayon rin katamong bitatawag ng pangkutang para king katamong Arsobispo. Apong dong balotamo po ini announce miya alos aldodlo po rin pong upcoming presbyterial ordinations na po rin at lutang diakono. Yan, babanggitan mi lang po kaya karengalos sa programa tamo everyday, no? At burimi pong kumustan nung nano po yung sitwasyon ng priestly vocations yung kay katamong archdiocese. Well, uli na po ng pandemya, may epekto ang tamo ng pandemya, Opo. Financial, makanyan. Totoo po. So, ngayon hindi taknalaring mag-test ng lulo. At kaya pingaldo, migmisa ko kay graduation na rin kay katamong seminarians. At deng theologians tamo, 16 na la yata. Ganyan, 16. So, kay bat, atin mag-graduate kay tangaldo, sabihan ko itang grade 12, Yeah. 15 la tare, tamala mo 5 la yatang Ring mag-proceed po. Proceed. Detang college 19, malo no, 5 la naman. From 19 to 5 po. Makanyan. So, ito po, yung katamong sitwasyon ni Rita Clarelulo, lalo na rin junior high school, Ritak na lamong ini. Okay. Malo nung 4 la yata Reluno. So, understandable naman ito. Uli na siguro nin panahon. Opo. But anyway, pasalamat tayong pamurin natin makaya, ating mayayari. Every year po at least. Ngayon, ating tamong atlong ma-warden pin. Then, yung deacons, maging pari la kanini. Kay bat, paksabihan ko la kanyan, kayong Martis naman, detang at lupa. Mayari na lareta. Ilan naman din tutuking maging deacons. Yes, opo. So, pakisabihan ko la, ilan naman kayabe kung katubale kanyan for some months, siguro, or some period of time, ampong nung nanularetang IBF ang programa. Kaya be ko lang. Yung masanting, good news, detang tutuking mag 4th year, 6 la. Oh, okay. 6 la kay bat, atin tamong metong muna man na mag-aral king Holy Apostles, Opo. mawardi niya naman. So, nung mituloy lang ang deni, na keng tutugi pang banwa, pitula. Wow. So, ito yung pasalamat namin. Mga dita mo po, nung kaburyanan ni nga pong Ginoo, sana antabayana na lang ng banal na espiritu at buklat na la puso, kaya talagang kayawsan da. Bangka nita, nung dyan linwal laman, nung akit na pamuri ni nga pong Ginoo, sana laban sumuyo, hindi na lasan ang puso na makasadyang tango. Uling, naman ako, masisira lubotang nung linwal lan Uling halimbawa, atin tamong metong seminarista, meging pari, yapong Edgar, Kalma. 18 years siyang may gobra. Kay Lol po. Kaya ba, linob ya. At after 6 years, King Holy Apostles, meging pari ya. Opo, naman. Atin pa muna man, ay estudyante kaya naman, kaya pre-college kanita. Linwal ya, oning sabi ko kang Edgar, may sambu ka kaya ako. Yan 19 years. Wow. 19 years ya, tinuruya pa, panuwer Holy Angel, kay lini pa siya Guam. Ay, parang di tayong Guam, ituran niya kayong kain. Opo, kayong Bagyo. Linipat siya ka rin, anyang siya ka rin tinuruya rin. Opo. And after some time, pinamdaman na rin itang maging pari, well, nagbalik yung kingkay, kay seminaryo. Minuli pa kanta may niya diyang written recommendation ko . So, ito, may ordineng 2 years ago. Pari. At intamo naman may itong seminary sa Ionorio. Siguro, malo may kanta, itang medyo chubby, Meging pari yan naman ka rin. Wow. King Guam, Oy bien, Ayaw po. mawardi niya kanyan this coming September, kapilan July. King UK, UK. King London. London. So, ito po yung katamong sitwasyon, kaya katamong bukasyon. Pero, doon ko po kayo, abi-abi tamo pong manalangin, at doon nyo naman kay nga pong Ginoo, na sana sopa na kayo, kayong kapatid kong talasal pantay. Banta,
Isabi ng Banal na Espiritu, akit sila naman. Baka isipin yung bali, anak ng kaluguran nyo. Pota akit sila, usana lang nga pong Ginoo, you can encourage them to try. Subukan dalungog ki seminaryo. Ne po. Bangkanita, ikayo mo naman kasi, kayabe kayo huling, Yes, opo. nung pongala ng bukasyon, makanano na kanita. Manibatan lamo. Manibatan Kayong na pamilya. po kayo, pamilya. Opo. So, metong po sigurong karayang pamilya, lawan nyo lang anak yu. Mapalyaring atin kayo naman buri nung nangkuananda, pero yun po sana ng atin tauling uhas the last say, yapin nga pong Ginoo. Lord, inimburi kong mga kuananan ng anak ko, pero ika nung namburi mo. Yapin. Yapin siguring masanting ita, talagang bukas yun niya. Totoo po ito. Ulit talagang awos siya. King At Ginoo. saka kaya, makasara, bukas yun. Very catchy po itang erong. Owa. Anyway, uyan po, let's promote, of course, religious, priestly vocations po ka rin kay katang parokya. At sana po, dahil makirinam kay katamu, lalong-lalo na rin kayanakan. Sana aisip yan mo naman, botang mga di kayo. Baka ako sana ko rin Ginoo, maybe you can ask that question. No ka rin mo ko idala, o kaya ka rin mo ko ausan Ginoo, nanong biye, pagkalumo ka na ako. O rin po rin kutang para ka rin kakatang kayanakan. At of course, every episode tamo po atin tang word for the month or trivia for the month po. At amalyari dan tandanan ding talapakarandam tamo po para kining episode ini. Yung buri kong kain sigurong word, Opo. Eucharistia. Yan. Yung Eucharistia, balo tamo, pamipasalamat. Thanksgiving. Potang magmisa, lalong-lalo na piyesta, Ngay 4 pages la parelag yun, Nakala po. Salamat, makanyan. So, okay mo po ita. Dapat tamong pasalamat. Pero, ating ko po muring idagdag, makanano yung maging kompleto yung pamipasalamat. At nininturo kay katamo, yung ginutang Yesu Cristo. Uling kitang mismong Eucharistia, kayong misa, Thanksgiving. Nung pangapagkaramdaman tayo po at pigunaman, anyang konsekrasyon, kayang parte ng konsekrasyon. Opo. Nga na ning kain, yung kakata sasabihan, inyang binging, may pagtak sila niya. Kinwana yung tinapi at pepasalamat siya. Pepasalamat siya, kingig pa. At kaya ba ng pepasalamat? Ang gawa na? Uwining ka na akong katawan. Pepasalamat siya, Opo. kaya ba't binyene? Opo. Buri kaya po itang kaya nga itang diwa na muna, pepasalamat siya, ulimbalo na, ba't siya kin Diyos? Iba't siya kin pa. At ngini, balo na, at may padalaya kay tiyato. Kaya para kay sarili na. Nga pinasabihan na, eko din tang banso, iwan nun na banso mo yun. So my life is for you, for all. So kalam yung pepasalamatan na yung sarili na yung biyena at bigyan. Ita mo po siguro, potang pasalamat tamo, lalong-lalo na kayong misa, buri ko po panagkatanti kanini. Okay, munda tamo kayong misa, at sana po potang pasulat yung lagyuyo na intention nyo, mapasalamat, sana po tiyo kayo ka rin. Totoo. Tiyo kayo ka rin. Pasalamat kayo. Uling itang pasalamat nyo, yayabi kita sakripisyo ng Kristo. Tang kapasalamatan. Uling may itong yung katanggap-tanggap sakripisyo kay nga pong ginawa. Yung sakripisyo ng Kristo. Yayabi tamo ang karinyan. Makiagom dan. At makananong maging ganap yung kay katampang pasalamat. Sana po yabi tayo ni. O pasalamat tamo. Lawan tamo na yung pasalamatan tamo. Baka yung nga pong ginutin yung bingi kay katamong miyayaliwang bagay. O kaya, dinina nakatamong pagkabi o dinina nakatang kayamanan. Sana po, kung nantaya naman nga pong Ginoo, kay ba tayong papasalamatan, Ginoo, dakala salamat. Kung nantaya naman, Ginoo, kakungan po ini. Kakungan po ini. Baka dugo po ta, manyad ka kay nga pong Ginoo, kay ba dinina na ka, hindi naman sabihin, diba, pintalanda ka mo. Okay. Opo. Pintalanda ka. Pep,
Manyag ko, sanang andyang adwa mong pating o adwang Abyas. kilo mong abyas. Makanyan, way ne. Ay, itasiping mong bali. Ketangaldo, manya manya dya, dyan. ala ko. At malagna, yakan itang anak na mangailangan niya makanya panulo. O hiniyan, padalan mo na laka rin. Ito, nang kaya mo kanyan. Nga Totoo. pong chetsi niyang binye, man kaya katamungan. Wapit po. Nga pinitang binye ko, halimbawa kayong misa na po. Halimbawa, ano nga ako, Opo. pasintabi po ka rin kalbo na eh. Baba, ako mo, kalbo ko. Opo. Kahit yung may meda kala goods ka na ako. Kahit yung may itong kauna shampoo. Opo. Kakuyay ta. Malino yung malino. Opo. Maraka ako. Wala pa Wala kang dyan, ko shampoo. masira yan. Opo, totoo po. So, idaki. Yapin. So, o yan po yung kapasalamatan. Pasalamat aking nga pong Ginoo, kay ba't na sana, kakalingwan, naning intensyon na ning memye. Bigyan na ni nga pong Ginoo yan. Ginoo, dakala salamat. Pagkarindaman tayo, pero engan kaya ngayon, engan kaya Kaya kayan tungan. Wow. Ano mo rin? Wapin. Wala mo, ba't ko stage? Diniranda ko rin kapatid ko, kauli. Opo. Ba, kakungan. Siyempre, idaki. Dadaki. Opo. O ito po yung buri kong Yung biyayan Eucharistia. tamong diwana ng Eucharistia. Sana po ang pasalamat kayo. Lalo kayong misa, pasalamat. Kutang taya mo naman, inimbingin. Ning kay, kagiwan. Dini na akong kabyasan. Gino para kako mo yun O kaya, dining anak mo, dini na anak ang anak. Opo. Gino, kakulangan din o ating kangausan karela. Oo, Ban ita. magpari, magmadre. Down king Wow, ne? Opo. Bangka dito, akit tamo, o ito hindi na ning Eucharistia. Yes. Napasalamat tamo, kikilalanan tayong memia Diyos, pero kung nantani man dugo, binye na ini, tamo tambing kikatamungan. Oo. Ating yung kapakayan. Ano po? Wow. Ating yung makaparikil. Hanapin. Wow, makaparikil. Okay, Eucharistia. O yan po yung kakatamong trivia for the month or yung kakatang word for the month from the Archbishop po. At tabayo po yung kayang tauling amano, basang kulamo po at i-acknowledge tala rin kakatang Facebook viewers, no? Renalyn Kawasa Tagud, Manny C. Malonzo, Joey Perez. Assistant ng kayan, Opo. Sister Myra. Ini Manny. papit na Sister Myra kanyan, manenaya yan. Annie Gorgina, Lady Drummer, yan. Ronald Lilo, Michael D, Cedric Pamintuan, Flor Panlilio, Sister Grace Lazaro, Sani Evite, Menchi Buan, Grace Somera, Jane Sampang Evasco, Marilyn Hermones. At din kakatamo pong Facebook comments, hello, kumusta po? Bishop Among Florentino Galang Labarias, and belated happy birthday Among Joseph. Yan. Thank you po, Sister Grace. God bless po at mimingat kayo nga lagi. I'm watching. Jensen Bonifacio, Maya Pauras po, Bishop Dong, and Among Pep. Okay. Tinta pa, King Balagtas, Ara Balagtas. Happy birthday, Among Pep. I would like to thank you for all the efforts and sacrifice for the radio station. Please continue your good mission. May God shower you with more blessings. Pangadi Daka Mong. Thank you, King. And Yaris, happy birthday po, Among. Wish you the best of life and all it has to offer. And Brother Romy, ba talagang magrit lang din 59th birthday po, happy birthday, Among sa Himpapawid. Enjoy your year before your double citizenship. Aro, kinoko. Paano na yan de? Babayan nyo, mirake kayo po, atin ako to the best. And Tita Ofi, I wish you many, many more birthdays to celebrate. Stay healthy and strong. God bless you always and forever. From our technician, Marvin, Among Pep, more birthdays to come. God bless po. And from Brother Joel Pagyo, happy birthday po, Among Pep. And from Sister Mercy, belated happy birthday, Father. More birthdays to come. Stay safe, healthy, and strong. And God bless. And from Angel Sampang, mga ano ito, mga radio staff natin ito, no? Happy birthday, Father Pep. Thank you for being a father, brother, friend to us.
Thank you for all your efforts and may the Lord grant all your wishes according to His will. God bless po, praying for you. And from Sister Lilette, si Sister Doris pala. Happy birthday. Good health, wisdom, and rest are some of my wishes for you as you celebrate this 59th year. Your kind attitude remains in the midst of trouble that makes you a good shepherd. Thank you for being a father and a boss, brother like a friend, and your patience means a lot to us. May the Lord bless you not just today, but always. Yan, thank you sa ating mga staff. Mayroon pa, yan, si Chin Chin. Happy birthday, Father. May you always reflect upon the gift of your vocation. I'm always praying for you that you may live your life of holiness and fidelity to Christ and His church. Just like Edgar, that he remains faithful to his wife Nancy despite the challenges that came on their way. Inipunta mo yung bagyang Chin-Chin. Ako po yung Edgar at yung Nancy. Regular listeners, Pampanga Provincial Jail, security guards of Motherwood Council Seminary, Chancery ASF, DSF buildings, Tita Paz de Jesus, children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas of Villa Victoria, and Tatang Abel and Imang Prima Kiwa of Barangay del Pilar. Yan, dami mga nakikinig at naka-view sa atin, no? Anyway, Apundong, itapong kaya kayong tauling amano para king kakatamong episode ngayon. So, yung pong adon ko na abe-abe tamong mga di at abe-abe tamong gunyat para kaniting metong maulaga na gawan tamong king kakatamong Archdiocese yapining basic ecclesial community. Po. Pangadita mo, karing kakatamong parokya, na ingapong ginu so panala at agyaga na laretang dinina ng kagiwan, bang kanita maging miyembro la karing tatalakad tamong BEC core groups. Po. At pangadita la naman din kakatamong kapatadapari, bang kanita kapamilataning abe-abetang gagawa na ini, lalong lumalam in kapag nasan na sumuyo at ipakit itang lugod ng Kristo. Yapining kekatang sagradong puso. Yan. Opo. At kasanting na po at pasampat. At sana po bakalan tayo ng dimdamtamong mensahe po, no? King kekatamong Archbishop. In pong kekatamong tauling panalangin and blessing po. Ilagin ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, igpami, inisanang kay kami pong making programa, kaniting metong oras sa may labas, migdalayang tula at ligaya king lagyo mo. At karing sablang makiramdam pati na puyi kami, inisa na maging kasangkapan niya, para bang kanita lumalamin kay kaming kapagnasan, ipakit at payabot karing aliwa, ing lugod na ning sagradong puso. Sopan mula po rin kay kaming kapatad, kaya kay kaming Archdiocese, makanita king kay kaming abiabe pamaglakbi aldoldo, busal dareng neng kaing malilyaring makalapat king kay kaming asahan, king sahop na, ning lugod na, ning sagradong puso, manatili ka pang mimuring mapamintu keka, at malugod ka rin kaparaming tao. Iti nga na doon may kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. king kinu manatili kay kayo, At keka antimurin, ating may pangingin Diyos, bendisyon na kaingan, igpampo ni anak, po o ni ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank Okay, you po. mapilang pong announcement. Payo po yung tauli ng greetings ni Kakatang Archbishop. Bukas, fiesta po, kiniking syudad ni San Fernando. At orin po rin kakatamong misa, king kakatamong Metropolitan Cathedral, 5 a.m. Panimuna na pong Father Manny Santa Maria, yung kakatamo pong Cathedral Rector. 6:30, Father Justin Gatus. No? And then 8 a.m., ikayo po, Apundong, Florentino G. Labarias. 9:30 po, yung kasunod yun. Bishop Bobet Malyari. The Great Bishop of San Jose, Nueva Ecija. The Great Bishop. Masanting po, minuna na kayo. Huling numiyang muna kaya kayo. Mirasko po nga alas 10. Makirandam niya kanya ni Bishop. Okay, panahin tayo po yung Bishop na rin San Jose, Nueva Ecija. 4 p.m. Father John Senon Tulio, yung kakatamo pong Vice Rectors. 5:30, yung kakatamo pong Archbishop Emeritus
Most Reverend Pasiano B. Aniceto, DD, 5:30 po yan. Yapo Seto. And yung pinakatauli pong misa, 7 p.m. Yung bengi po ini, Reverend Father Eisen John Cruz. Opo. Sana po makapag-attenta mo. Mo rin taga San Fernando but ing mabilog archdiocese po Wow. simbata mo po para king kapiesta ng patron. katang patron ng Archdiocese ng San Fernando. And of course, reta po may banggit nandin upcoming presbyterial ordinations po. Umuna, Reverend Omar Nino Vitug, Defensor. Kanya po June 6, Tuesday, 9 a.m. Kaya kami pulugal, St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. And second, Reverend R. John Magat de la Cruz. Kanya po June 18, Thursday, 9 a.m. In kanya pong parokya ng San Vicente Ferrer, Calulut City Kalulot. of San Fernando. And ini pong Independence Day ni Monday po, June 12, 3:30 p.m. Yan, katpanapon niya po. Ing parokya na po, yapi ni Reverend Christian Rey de Dios Kayanan. Yung parokya po, San Guillermo Parish, Kabangbangan o Poblacion, Bacolor, Pampanga. Kang Father Ariel po ini. May kametong classmate ko ngayon. Itong yan eh. Magandang niya po kanya na tsukin May kumbento. nakamanton banda. At dapat pakadan mo kaming manyaman, Jo. Bato nga tsukin yan eh. At rin punto to kita ang programa after na po nini ang kakatamong 5:30 p.m. Monday Novena to the Holy Spirit. 6 p.m. Igami po Barkadahan kay Kristo with yours truly, Father Pep. At sana atuna laray Brother Pat, Sister Sol, and of course, yung kakong sidekick ng Monday, Brother Alden Garcia. And 7:30, rin kakatamo pong grupong psikologista, It's Psych Time. And tomorrow, May 30 po, ito, dimdam tanal po rin misa king katedral, pero atin tamo pong kasangga at kalusugan program, no? Before the 8 a.m. Mass na po ni kakatang Archbishop. And then, after that, atin tamo pong 9 a.m. Public Service Advisory, at atin tamo pong misa, itang kakata regular ken, misa king radyo, with Reverend Father Robert Orbong Feliciano. Yan, yung kakatamong Director kay Commission on Catechesis. Paalam, pasalamat, and greetings po. Uling nukali, miuli. Wapin. I-greet you na pa po. Muna po, dakala salamat ka rin may kiramdam niya po. At imbendisyon na nga pong ginusana para ito yung daranasan. At syempre, kumusta mo naman, karing kayabe kin Chancery, lalong-lalo na yung Sister Myra. Malyara na yung patdan yung transistor na kanyan. Panay-nayan na kayo mo Kaya pumagot. kaming cook, of course, si Ate Linda, ne? Opo. Then kayabe ko ka rin, Reverend Christian Ray, among Norman Arce, ampoy Father Romer, ang po rin members kayong ng employees tamong kayong finance, Arsobispado. nanini properties, Opo. ang po kayong Legal. legal, And HR. ang po rin kayabe ng apong Dan Nakpil. Of course, ang kakatamong gwardiya. Ang po rin ang kaming mga waka rin. May something na yung bagay kang kaya nga ni makinang ini na nakakinang yung Talaga? Wow. yung tabla. Wala kasi binarnisan da. Nya Okay. sabi ko, Kaila? Aro po, tang maglakad yung sister po, may nung makapaldaya. Kasi balamos sa lamin niya eh. Kalinis na po. Eh, di Oo, dapat salamin. pala Dapat maglakota maka-jeans sa sa relo mo. sapatos. Ali, tsaka maka-jeans sa relo mo. Pure po. So, ida po, Di dakala, kailangan- salamat kay kayo, kumusta nga ken. Ang po rin ka na akong panguna ka ng Pombayo, king Mabalakat, po rin kapatid king Stage. Stage, Ano ko makiramdam na rin. Definitely po. Po rin Siguradong pisan. subaybayan na kayo. So, may pa-oras kay kayo ngayon. So, dakal po salamat, Archbishop Dong. At oni po, mayari na yung kakatamong episode 30 ng kakatamong programang RCA's Hour. Ne? At kayong ampong menalbe, may kiramdam, dakal pong salamat. Ini po yung kayong among sa papawi, di Father Pep Bakay po ini, yung kayong station administrator ng 91.9 Bright FM. No? Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang hapon sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagkikinig.